سیابند و خجه رونیوار ده سال 1969 ده لگندکی دیری که چیای مازی هاتیه دنیای دو جاران کتیه حفظ دیاربکره 4 سالان نونریا سندیکایا کرکران کریه نویسو چیروکین وی ده روزنامه و کووارین مینا آزادیا ولات نودم کوان نوبهار کلیلکا جوان وار درگوش دیروش کووارا ولات کووارا و آجدا نوتوس خیال و هر وکیدن ده هاتنه وشاندن دمکه در ریوبریا کوملیا نویسکارین کرد یا آمده ده جهگرتیه دمک دریش هفته جارکه ده آزادیا ولاتا ده نویسه بر همین وی جیان جه دفوریا چیروک لی بلومه به گرزک چیروک همو چیروکن کهونه دوست من گمگموک کوچه چیروک فقیه تیران مموزین سیابند و خجه تهار و زهار دورش عفدی و عدول شاه دنگبیجان عفدال زینی که حسب قمر شهمران بهلول دوان دفتر وندا ملا نصرالدین ده دم و دوران بخواسیا دارانه گاوکی لوره گاوکی دن لدرهانه دم و گل و هر دمن خوشیا چیا دارن خوشینا آوه کانی و جمن ده جبری ده گوتنه یا مروف ره هر مروف ره هم تیره هم درمان هم مرهمن مراق ویس بهی بایکی هنک رابو بو گلین دارا درقساند گهاو که کلیک ده هجاند کمو کلوزین مروفین که جمالین خواه درد کتبون کار خواه دکرن جسری وان دا آوید دا و شلور و کراسین وان لوان دگراند هرچه خاصی بایکی شم و به حاوه رابو بو جی سبه خوش بو و گاو ساعته کو بای هنک رابو قاسم لبر پنجره خانی خواه یه سروبن رونشته بو و جوه پنجره کو لبر وی عینشکا خواه ده بالی و ده برو بخواره لدر و دنری بالاوی لدر و هشیوی لدنیا یک دم بو لتمنی خواه بکو بهوری بو دفکری حیفا خواه لدم و دورانین که دبون به هفر جدست چبون دانی و لپیوی وک مروفی که نوقی آوه که ببه ده ناف درویا خمان ده چبو خواره جهیل مالی دنیای حال و وقت قاسم خوش بو هردوی بزیوی رز و بخچه وین هبون هرچه قاسی جه حیوانان حزد کرجی ایدی به تنا سری خواه نکار بو لکریک پس بنره لوما کریه پز خواه به رسمالی دابو هبونا وی تیرا وی دکر که قنجیه و جارمیه بکه دوه هلی دا جی تقصیر ندکر لی گوری قوات اخواه لفقیر و فقاریان مقاتب و او جی خیر اخواه محروم نداشتن نتنه دل بر رحم بو بوی فرقه ده بو کم مال دلو قلوچ میرایا گمارا دست مروانه لی بوی هبون و دولمندی را خوده تو نبو و خزانیک بسری ویدانی بو نهایا که اول بر وی پنجره ده ناف دریا فکر و خمان ده داف دابو کربو که بدن آوی لورا وشه وی لدرک دنه اف درده وی بو اره جبونا درده کی مزن بو که دلی وی کربو هلینا خمو کسران تمنی وی کتبو سالا 55 هینا جی لدار دنیای کردونی واریوان دابو همو درد کلو کسراوی جی بر بو دخواست خدای عالم اولاده کی بده وی واره وی شابک په جانب کو زاروک بخچه ده و باوانه ترساوی او بکو رهاوی جی دنیای هله و همو حبوناوی جی مراد خوران رب مینه بشو و روش دعا دکر کنگی که هنک لی بقصدیانا دستوالا فندگراند بهیویه که بلکی خیر آوی قبول ببه حتی جیدهات خیر دکر و باوریا که خوده دلی حیریان خوده ندکر تبابه کی وصال بروی پنجره رونشت بو و
û fikirî. Dû re bi dêlekî şewat Qasîm xwe avêt Xwedê û got: Xwedayê elemê, te ez li vê dinyayê xweliqandim, te li vê dinyayê xweşî û rihetî daye min. Şikir ji dana te re, mala te ava. Lê te zarokek neda min, ya Xwedayê jorîn. Vaye temenê min gihişt pêncî û pêncan. Lingekî min êdî li vê dinyayê ye, yêdin li wê dinyayê ye. Hewl te dît ku min berê xwe da diyarê rehmetê û axa goran. Xwedayê min, deriyê min tê girtin. Li vê dinyayê mal û milkê min pir in, ew ê bêxwedî bimîne. Ew ê kesekî ku xêr û xêretekê lê min bide, li pê min namîne. Dewarê min şên bikira di nav heval û cîranan de û bila ew kula bi min re neçûya vê dinyayê diyarê axiretê. Qasîm piştî ku bêhnek din jî li ber pencereyê rûnişt, rabû ji mala xwe ya serobîn derket û berê xwe da nav bexçeyê xwe. Hat li binê daran rûnişt. Piştî bêhnekê rabû ser xwe û li nav bexçe geriya. Çend vekî û jêkir û tam kir. Dixwest bi awayekî xwe piştexîlîne û ji nav miraq û mitalên dinyayê derkeve. Tevrîkek li binê darekê dît, ji acîzî rihişt. Wî tevirî bin caran tevir kir. Derbasî hêla bexçe din bû. Li bira fekiyê ku hatibû çandin, av da, kêfa xwe ji wan re anî. Heta berêvarê xwe li nav bexçe qewiqand. Di dawiyê de hinekî fekî ji lema jêkir û berê xwe da malê. Êvarê pişta şîvê xwe li odeya gund girt û ji bo şewebîrkê hat odeya gund. Silav da çend kesên ku li hundir rûniştibû xwe li tenişta pencereyê berda ser kulavê rêxistî. Pişta xwe da balê vê henîşka xwe danî ser yeka din. Wî û wan kesên ku li odeyê rûniştibûn li hal û wexta hev pirsîn û pê wek ne li odeyê be ket nav xeyalan. Her ku dem derbas dibû û ode bi zilaman tije dibû, her kesî qala tiştekî dikir, wek ti derd û kula kesî ji wan tune be ken henek û kêf bûn. Heta derengê şevê li odeyê ma. Wek her car, Qasîm li odeyê jî gelekî ketibû mereq û mitala dinyayê. Şêvbirkê xwe giribû û niha ji odeyê gund vedigeriya mala xwe. Bi rê de çend hêsir ji çavên wî xwe berda ser panê rûyê wî. Gava ku gihişt ber deriyê hewşê, nêrîk û pîra jina wî ji xwe daye ber deriyê malê û bi tenê rûniştiye. Di dilê xwe de got: Xwedayê min, te çima tenêtî kir para me? Çima tu kurmekî nadî me ku em sebra xwe pê bînin? Ma me çi guneh kiriye? Dûra li xwe hay bû ku van gotinên wî giranin loma tavilî ji Xwedê kefûyê xwe xest û got: Xwedayê min, li min negire. Wek tu dibînî ez carinan mevşo dipeyivim, ji ber ku kul û keserên vê kemaniyê gelekî dikşînim, li min were rehmê. Hate hinda jina xwe jî re got: Ma qey tu hîna raneketî? Na, xewa min nehat. Min jî xwe benda hatina te li hundir wek gur bera min di sebra min nehat. Ez jî derketim derve. De baş e, kara be em derbasî hundir bimin. Wext dereng e. Her du bi hev re derbasî hundir bûn, piştî kêlikekê roniya hundir vemirî û tariyê şevê desta wî girt.